Alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Syukur ki marajal lori pong Allah Ta'ala nasaba papedalle tepak kue topa nikmat kehidupan nasaba narampi ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilalana si hadisa nama kada an-naumu akhul maut ia tu tinroy masih lesurang si bawa mas sahabat itu dengan kematian. Nah sebab setiap matinro kikuani itu adalah kematian. Makanya Pak dong kami malampe rilalana agamata yang dari itu Pak dong riolo melona matin rotasi di atas. Justru nareko ibuka dua telu kita nataupan rite berkaitan masalah doa onron kami malampe Pak dongan nasat si di atas yang dari itu menjelang tidurnya dibanding dengan doa sesudah sholat. Cuma iridi Pak dongat takumelo ki matinro biasa yale kami nama poncoy bismika Allahumma ahya wa amut atau baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut ini biasa si bawa ditambah ini suratul Fatihah ditambah ini surah Al-Ikhlas Al-Mu'awwizatain kulun surat bil falaq kulun surat bin nas si bawa ayat kursi niyak berunga ngoko pala limay na payas sa ngoko atakalewe pak makade nabi mandi ayat jadi ya sange mandi ayat iro ayat baraka na yas sa ngoko atakalewe jadi ajak takada nareko ang kataw kuramil doang nasapu ngoko atakalena nabi tetep pigawi nasaba ya pomelo imatin ro na baca suratul Fatihah surah Al-Ikhlas kulon subrat bil falaq kulon subrat bin nas baya kursi nasunnakan ni nabi tayak barunga ngoko pala limay napa ya sapu ngoko takalewe wadingi sapu naroya samandi aya maka dai bicarogina isalipuri aku rawat takalewe ko pak bicarogi tapi aku bahasa Indonesia maka dai mandi ayat betul ngana pada maklalay dio pa itu koto dio ibolo watakalewe tapi pala limay mi dito niya micuy maka dah kamasi ke maka dia berungan nami cuy na panasusong ko takalena de maka dami mandi ayat betungan na yasapung ina to ko pura milaw doang yasapung tapi angka pak doang de nawading de nak kada jero de nawadi maklan to pandita masarolat bi inareko de ni yasapung ega nareko pak doang patola abala yaitu iman tasyafi iya ko doa tolak bala dia itu nangolok balewe lay giling ilimel layol ya jadi dia na ngolo makoy dibaca Allahul ladzi la yadurru giling atau makadaki bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim Allahumma dafa'annal bala wal waba wal wala wal fahsya. Jadi dia ni penguluh kualewe, penguluh yolo. Maka dia ko abala aja ni barulah kualewe. Penguluh yolo ipat de istilahna. Aja tu ni asapung yaitu ampai ko to pura kunu de ni asapul 5 ukur rupai. Makir apalagi kalau kunu laknat wah ayat kayak ini yang kunut Palestina kada aja mo bawalok ale muiro abala yan naro nakada manolak jadi lay gilingi pala 5 layolo aja yang kakama taw runtuk milaw doon na tako na pagkasigilingan ngiliman na layolo takada ang kasya ajarak baru de na jarak baru idi makurap paham gitu. Jadi pak kadangkala tu tasi dito yan na de na pada ni sange madarita panapasalah mestinya makiro ya kutanain kada magi nakoro supaya tatambay pak disangang
Itu agamanya kan make robana. Itu doa sebelum tidur. Biasa ke kita na itu doa kabel naum itu biasa baca melo 2 jam. Napa letu. Maka dah kaya ku ya pak gurang ko jamaah kira-kira aku dia napaki. Aku 2 jam melo tamatinro dibaca. 2 jam tinapa selesai. Ya ko tatik si dia na tolong matinro mena dapi subuh dia patu matinro. Itu dia memang kada iya na ro ampai to pandrite nalami ro kami nama ponco istilahna nalemani tapi kecuali kayak ulama-ulama khusus itu memang naamalkan. Jadi ya miro Fatihah kepa kul wallahu katallu kurang surat bil falaq kurang surat bin nas ayat kursi 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah amanar rasul. Kemudian subhanallah katalu purtalu alhamdulillah katalu purtalu Allahu akbar katalu purtalu kemudian alhaqumut takasur kecicang kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah kepitu napa la ilaha illallah baca kesiratu napa sada etangana letu capana namu ya romara gitu nih dengan tapi masing-masing ada gunanya. Makanya Nabi tanigi baca suratul Fatihah akapa komelo imatinro na podangi ro Aisyah pada tu ko masik dakai 1000 dirham siaga ro angkat na si dirham kagak pangumrah ko ma iya ko kira-kira sekitar bila apa juta 40 juta kurang lebih 40 juta. Jadi makomeki mega kapasidah kata tabaca ni Fatihah. Iya naro una baca pada mana mota mak baca angka baca kepa angka tapi angka tahu pandrita na tambai giji roaga gesan na makada iya Fatihah pamulangi nabi tamu kiringan iya Fatihah kedua sininna nabi na nia suruh si bawa malaikat. Iya Fatihah katalu sinin na salangarone salamakun raya mukmin laki-laki mukmin perempuan mapamula yaitu gang kamatewe. Napaya ka pae kedua tau matamu guru-gurumu si bawa alimu. Narunakan apa? Jadi hilau doang yang kena makur orang kata na baca bawa mi. Akapa yang kata na peruntukan maka dia Fatihah pamulangi dunia kangi untuk kiringangi lako alai malabina nabita yang itu nakala ila hadratin nabil mustafa sallallahu ala sayyidina muhammadin al-fatihah. Yang kedua ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassolihin wassahabati wal malaikatil muqarrabin wattabi'in wattabi'it tabi'in. Kemudian yang ketiga Allah ila al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Napa wa kulluhum masahina wa masahi masahina wa ala nafsi wa ruhi kemudian wa auladi kemudian napa tamani wa ummi wa abi napa baca al-Fatihah makiro ya kode ta apalai maka da makasih ature jing sakrape ko sicaran akada bani upata tappe apalana patehlo kusininna atanna ko Allah taala matapa isi bawa den kesan mukmin dan mukminat al ahya'i minhum wal amwat selesai. Jadi ya biko makadake baca bani Fatihah ta baca ni kira tapi kira kan mancaji pak dongeng iro ko agamata ang kami matoje agaga yang khususkan ayat angka khusus asom angka khusus atanna po Allah Ta'ala angka khusus malaikat nabi angka khusus. Jadi istilahnya dena pada mana namo mani pada nabi namo mani pada malaikat ina angka khusus pada mu malaikat tapi ya ro malaikat angka istimewakan ayat makoto pada ayat tapi angka istimewakan kegane ro ayat istimewa 2 ayat pacapuran suratul Baqarah istimewa ya ro ken rimonro na istimewa makadai nabita nigi baca akacicak ko waniwi de naganggui setangi itu de naganggui jing gang kasubuh jadi sitongan na yaro ayat ru ya yaro
Namo din natala paru ya. Nang kena jero hak desa na tidak akan diganggu, bahkan santet betul ngani agak sehere. Kung kataw to limelo makiri-kiring ilmu hitam apa jitomi tu napake de na lete la sai ko tanajing yan tu nakado ko hak desa de itu gagal la sa silele istilahnya de itu gagal penyakit menular. Kukui hak desa tabuka negara hak desa na nabite angka asera hak desa uruntu angka kita aku boleh pura wali ensiklopedi hadis nabi lebih naratuna sabu hak desa na nabita lau buka ya ro asera hak desa uruntu bicara wapalap bang makada ina dega gaya tulasa lete kualena melo lete agai mi palete jinge mi palete jadi jinge yaro jinge ya naro bawela saya yaro sahaba pada miro akalat tay di biasa pak maka desa pak na pedang nabita mape ko to polisi runtuk si bawa tahu na to malasa istilah na loki okoro si dapeki na tako macawe ki magi na lete kitoki pada kopit desa to magi na ko to sigesa na lete berarti kami to lete maka dia nabita de Jimmy palete mapernah pemakai nabi tanah kurangi sahabat pak dia pernah tepak menaruh panas ai mak na yalami je maka dia nabi ya ko makada ko pe la salete lete pinapang ka hero tau pamulangin akan naniga na paleteki ya na pau nabi maka dia hero tau pamulang malasaya niga na paleteki ko makada ko lete pinangka jika makiro yana tu ampai nareko angka tau malasa doa yang dibaca kita untuk terhindar dari penyakit itu adalah doa tolak jin. Jadi aja tamasela maka dalete kay naseta mi palete tapakan jaki bawan ni pak dongat tabenteng untuk kita supaya dia nalete kama komiro yana ro pak dongang ibaca di dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah kemudian angka to ayat kursi ikan namo ayat aku kurangi magian ya kursi mi galak ada gunanya maka dia nabi tanigap baca kau pure masam paja perlu hadis saja siapa yang membaca sesudah sholat fardu satu kali ia tu tahu pahlawangi si bawa suruga tanya neraka pahlawangi si bawa suruga amatengem agak maknanya rumah kada pahlawangi si bawa suruga amatengem betungan nah iya ko mau baca mu ayat kursi ko pura ko masam paja perlu natako mate ko sebelum tama asarae oko ko suruga monro apa makanya ya palawangi ko si basuruga amatengam ni iya na tu nonro na baca imangnya iya na tu ko pura mak dari salang assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah pak makanya guru ta profesor doktor Kuresia katawita penjelasan na guru ta profesor doktor Nasaruddin Umar Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta naruokui angka ko kita narampe tau pandrita ya angket kaji wihat desa ulama paha desa makada iya ko sampaja biasa salain sampaja tomate deni tariwa barakatuh jadi ya ko sampaja biasa makada bami assalamualaikum warahmatullah ini tambai wabarakatuh tapi aku sampai jatuh mate na rona tambai bi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pure nataliti to pandite makar kiga wattu na baca nabi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh latu capakna makadai sahabat iya na reko sampai jatuh mate tapi aku sampai biasa makada bami assalamualaikum warahmatullahi yo povita ko Muhammadiyah na laduai law atawe garo makada assalamualaikum warahmatullah na palo bio assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nala dua yo po idi benibawa biasa kepat rumah nang yang katode nalai itu jadi pak iya tu beres seleng ko sampai jatuh mate no tu ini mah mas samang itu mak beres seleng na ilukain na lima madaka walaupun itu dianggap merupakan sunnahnya ya. Kemudian iya roona ayat kursi ro na pemakada nabita awalnya ya gagawe
Iro Abu Hurairah yalingi tugas ko na bita jagaiwi karoma seka na sahabat. Jadi istilahnya pada lo ini dimangkok pada basnas yalingi tugas jagaiwi ro karoma seka maka dari ikut jagaiwi ko bolana gudana natako herangi maka damagi nang kaji kawan niya gagay na puro pakanjak. Alhamdulillah. Puro pakanjaki atoro namagi ko ina magaru-garu nang talaca mo gudang magiro nang ka magaru-garu ya ko tama si ina samanang kataw pura malay na talaca gudang ay makadaya urera melo ka jagay inulan kataw minawi ito pa idi apo di suro jagay monro sisa nga ko na podangan kada patama ka kurilala mo ko ka rilala mi monro la cha puli sa liwan tama no kurilala gudan na sisan na tangaban ni katunga hataw lomalay ro gagay na parikumpi na pari tarongi nasa di nga bot pratikam natikang ina sa iya na pali minnaw isakka natikang ni makadaya na pi minnaw isakka we na podam manihan asa we at dampangi ka Abu Hurairah ang kakasi anak ko si babay na kumaliwasala da ro de gaganan re iya mi diwalay makadani Abu Hurairah ala ni pala o anak mo hamaliwasan wajib ito nga iko meman nati pandre ko na de gamuan re ala ni nala ni moto sisan na matin ro Abu Hurairah moto isubo lay masigi napek ko masigi nakada nabita aga na sa tamu mo Abu Hurairah hasil ng Abu Hurairah manis sa ginabitero na di pa nang kaupudangi makinabitagan na sa tamu mo nasan manigara ya Rasulullah ang kabay ni na si bana na kasi maliwasang yampay na leng makinabita makbali ito ay paday ka na makbali ito tapi ang kamo pito ko baje kada Abu Hurairah ya ito anang kalautik kang ni marang katawa pa papalian isan nawan di peman na ang katogang inatikang nasa di ulapas ako mo balik mak palik waniriolo nasa de kasi iya ro waniriolo mak balik ka aya me mandre ya mako ko ang katamu ko boleh nadi kau pandreng ni kakasi tamu ko makanya burera siya nanang ka nasa nguna wani nang kadi kasi ka ko pandreng ni iya mo mandre tu waniriolo makanya ala ni pala nala ni di sana lo si masam pajasu burera makana si nabita aga na sa tamu mo Abu Hurairah maka dia Abu Hurairah weng kagari tamu na ya Rasulullah ya naro na pada nasam makbalay itu ada Abu Hurairah wenjo na tahu tu na kalasyaku nasa de ya mo panang kamo pi matuk kuan ni law tikat tongan ni maka nabitang kamu itu tajang ni sisan na malam kati ang katongan ni natikang nasyuran ni maka danya Abu Hurairah dia no lapas ako meka bawa kalau ko nabita nasyuran na di pa nasubo jadi to lima do jadi Abu Hurairah korota jangan pak bitoy ko lappa inasa de to siya kaparangan me ka bawa ko nabita me tamit tamacawi ni subo nakap dia Abu Hurairah natadui sa Abu Hurairah betul no pak matinro tu dah mo to Abu Hurairah na podang inasam aja na mo bawa ka loko Nabi Muhammad nawanaway gari pikko carana na tama ka ukon rongi na talaca puli sa liwan napay sadar Abu Hurairah nasa iya di peko cara utama na talaca tu pula saliwa kaya mola makadai iya nak tamun Abu Hurairah nasa melo go pak guru tapi mapasisele ki lau pak guru ko lapasanga lapasanga nasa tapi lau pak guru ko makada kega wala tama makada Abu Hurairah de meka bawa kalau ko nabi tenasa de aja namu bawa ka tapi upodako maka da agawat ding nasabari na de utama ko tiku carana maka de burero ya pak guru na pale asar iya ruya tama ka lokwe lalo ka ako pintu wadito ka lalo ko jandela maka de burera na de gagoro na nasangiya na ro tapi melo ko pak guru ko tapi lapasanga iya ko mo baca ayat kursi mo tutu ijandela mo sa pintumu de utama de ulit tamay itu iya mimpay tama ka pak mo tutu bangi pintumu mo tutu bami mula cak bami pintu na mo mula cak tama to ka tapi iya ko mo baca ayat kursi na mo de mula cak ide to utama
Maka dia burera, makiro pala nasa iya, tapi nasa lapasan ay nalapasan. Asan ka na tawa ako, si sanalo si sa pajasubo, makinabitaga na sa tamu mo burera, nasa melo ka bawangi ara, sulapura nilaw tikat, tapi ang kasya na pasisiliran nga, makinabitaga nasan, napaguro ka, makadaagay ba, napaguro ka, kada baca ayak kursi, supaya dia utama ilalang, makaday na dita. Riolo pa na riolo to napakbalyang, Nabi Musa mo pa nabali, tapi napan na tumak bicara tongan. Makanya ya burera ni kajero, makanya nabi tayo tiasi belisi, makanya burera cek. Ternyata jadi itu ya nunya. Jadi ya kong kagaga itu tu na caki ko na nani jing, ibaca ya kursi. Yan na to nakada ko tomelo matinro, ibaca ya kursi na piyasapos supaya dia na tamay kijing. Ayan na ro. Jadi makalada te gagunana mapuncok to nga moha apa ya to ya kursi. Ina puang Allah Taala mato na jallo lelem nitiro ya pada kulu Allahu puang Allah Taala mana tu tegere Allahu la ilaha illa huwal hayyul al qayyum puang Allah Taala mana ro la ta'khuzu zinatu wala naum puang Allah Taala mana. Jadi iya tu ya sa engka tu tau mina jallo ang kaloko nabi tapi ya kursi puang nge mato na jallo mana. Allahu Tuhan Allah Ta'ala memang la ilaha illa alinato huwa alinato al hayyu alinato al qayyum alinato. Jadi dia juga jadi lebih 10 ko tu lapalang ko tilalan na ya kursi lari laku manameti Tuhan Allah Ta'ala. Ya na tu nang katau baca ya to gage napake masuk buah gaga napake untuk pakai salama tapi aku mipa hikmah napake. Yato na to angkap baca yato moki yato nalay sima nabaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya romning napakanjaki libun na de kasabo na naoki napanalepi malay sima ya ko ya aja na tabaca bawan pak ya ko sima igatus ya tu tama bese man jadi masalah ya pak napalaba Imam Malik tapi maka Imam Malik hati-hati kok sima salah paham mau. Jadi itu kok akidah itu bahaya asaba angkat tahu maka da iya sima mega je mako apa cuma ya ro akidah perlu palempu apa ma iya ko bangsa na tahu de na makanja pahan na pake nasani ro pasalama nasanya rupa salam pada cicing itu maka hati ga cicing atau rioloy nasan iya nama kanja na pakai ko padangkang ciciro angka paramatana nasa iya ko paramatako makanya ipakai dangkang iya ko pajaba makanya na pakai iya ko pa agasana to mangurusuk makanya na pakai maka dah karo ya dia siya mana na tau musrik mana na ya makwe pa na yakini mana maka mita mana mak guru uite ka pikku cara na tau pandrita riulo nang kaje palaba ipake simak palaba pake anu baraka lau kaji na karo tanya je pe iya masalah idi masalah paham tanya masalah idi masalah paham makwe maka dia ko angka aga-aga papole guna wat ditolak sukara rilene ko Allah Ta'ala ya nanti sama pak dua jadi ya ko yang enggak maka dia ciciku pas salama ka salala dan itu ya tapi ia naruto pandai maka dami ko Allah Ta'ala sininna na panceji angka mana gunana termasuk cicing para mata angka gunana tapi tanya cicing makai guna puang Allah Ta'ala mi patamangnya kiguna ipadai api ipake manasu nasaba palana nasabari nakiguna tapi aja tak sampai api maka das api ni nasu inandre itu kira itu gare tatan mana gare Pak Burah ia ko mapat diulu kita andre panadol napa aja ki mapat diulu maka dawe Pak Buret pasawi pat diulu kusal-salan itu tapi kaya ni ridi masawari pauto alhamdulillah pura mana mandre panadol nampak aja empat diuluku itu mapak dua tu ya tu jadi iya Pak Bure angka gunana
tapi ia pasawila saya kuang Allah Ta'ala ampai itu maka ada pak bura tanya ya mak bura yan tu ampai doktoro itu noki kayak nuna jurus di bupati mamacabe mega tu tar noki aga noki doktoro kayo na bolana dia itu nak kada menyembuhkan penyakit jantung menyembuhkan kolesterol deh maka dani mengobati angka gaspandu taroki maka menyembuhkan penyakit kanker. Dia ada makarani mengobati. Tisamo bicara gini lo naburai lasa kanker dia nak kada napasau. Ya tu ampai pak belu pak bura ko pasai itu pakai ni. Oh nak makat dia galasa naburai dia ni napasawi. Rasa kasih tahu makutan Pak Bura dia nasa Pak Bura asam urat Pak Bura ada Pak Bura pediwat tak pokoknya apa mana kama kerani Pak Bura ya kumuan rina dia nasa usabara kok kan Bura ini mami jadi itu dokter dia itu nak ada menyembuhkan makarani mengobati nah Bura ya Pak ya pasawi po Allah Ta'ala jadi lokamaki sama dokter nala di dokter edita 10 juta Pak naburay kita kada nalabangi di kuna dia nasaula sakku na makana mi mamya doktor emang obati dia nak kada menyembuhkan napura ni na naburay sabara di ko dia nasau apa iya mapasaula saya ku Allah Ta'ala jadi ro doktor tugas na makura ni dia napasaulasa ya Pak ya kene doktor ay pasawila saya Pak dia nagari ko doktor ahli kanker tolo tapapajah tapi namake ka doktor ahli kanker alina na kanker itu jadi makom itu anuna ya dia ko agama itu tapahan pada dia itu gaga mapamulai pokora palat tujupan datasapan dari makan mana itu mengobati dia gaga makan menyembuhkan apa nang ka dokter nak kada menyembuhkan naliwan di puang Allah Ta'ala tuh jadi ya kata makbura maru ya pada mui kata tu naru ya makan maji ya no makan nalasa lai ruya na di na may paja tu yang kamu ronakan nalasa ka di may matuk wang Allah Ta'ala may pasawi makira wang Allah Ta'ala may pasawi jadi usaha tak iya ro tanya iya ro kemana gunana to termasuk iya tuh Pak musyrik tuh iya tuh pakai batu mahni Pak akan makukuha tuh irna balui Cina itu engka tulay Pak daki oko lima mabolong engka tuh ya golong-golong maka dia makanja untuk terapi kesehatan sehat tahu mapak dua tuh ya tuh melo mala dasar ya na rumah kada sinin na sewa na pancaji po Allah Ta'ala angka mana gunana ya gunana ya ro polokui po Allah Ta'ala aja na ya ro mulia ka bendana tapi po Allah Ta'ala makiro ya na riasang akidah jadi ya tunang katau pakai sima ang katau pakai cici maka makanya para mata makohe tanya para mata na makanya okumiro na taro ka istimewaan po Allah Ta'ala padon na api yukumiro api na taro palay minataro ko api ya kene nalaga ipalana na mo tanasunan reta si tagnaula dito na manaso ko palana minalaga yan to ampay Nabi Ibrahim ina patapuloy haso na patapuluan ni nalay tunok kilalan na api dia na marigaga nasaba nalaga ipo ang Allah Ta'ala palana api ang kamoy apin na tapi palana nalaga yan na to na ko kayakinan na pakit makada na mo maga palana matan nasoy ko nalaga ipo ang Allah Ta'ala palana lokuya di mo palaya urasaka makiram jadi imana itu na pakit na makada yan na to na guru ito makay diolo makada pakanjaki pak doang ngamu nasaba iya to sipa mi yan na to nang ka nila jasa na ro rabia ga alwadawiya rosa na makada namuko ka ilalan na naraka na taro po ang Allah Ta'ala ko na masimu ka din marigagah apa denan re ko pinaraka ko na masiku po ito yo po api di makada kato pataw salah-salah batin na magyan ng kakunaraka melo hindi ko kino betungan na dega gawat di makasola papole guna tola sukara sangadin na po ang Allah Ta'ala mana mi mator yan na ro yan na to napake gurutta kalisiden re menurut ceritan na gurutta Profesor Dr. Rahim Arsyad tak biasa ceritan gurutta kalisiden re almarhum almagafurlah si baway Pak Kahar makada namo si puluman ng sinin na taulinoy melos solani ka na rekode na pakwelori po ang Allah Ta'ala diw marigaga laitin ba igurutta din na kan nabiluro
ipalesse ipilur ya bami ro keyakinan dia to ka baca di ga na baca maka da bami na to ka bami ati maka na mo si puluma na tawe melo solangi ka ko de na pakilori ko ngala taala du marigaga mako to nga kita niya ro baca yupo ini ko to melo mamusu po kamana dia baca kani ulau basie na la kaman ini jadi wakiro itu si Pak Kahar akan apa maka dia watakale ku po ngala taala makiboy ya ro sanjata rupa taumi makiboy de na mung kiyasi akibwa na rupa tawe na kibwa na po ngala taala de na mung kingero sanjata di solangi ka na taumi makiboy sanjata yo po watakale ku po ngala taala oi iya ku iya tu itapak makanja tapi aja mau tabat tamak kada imelo tesi materu to Pak keyakinannya si salah gitu kira tapi ko ciani tamak ko wat dini iya na to ampai to mato rio no kong kagaganan renakan lasai na alai Pak Burah iya na ro angka bicara makoro yo pidi makada kendro ya Pak Burah ya ni anri mata ana along itu manre sapi manre ulu bembe kadai kolesterol nih ya takanan nih agak tahu deh pananre nama lasane mana iya jadi dia nak keyakinan apa kita jadi ulama kita itu dari dulu pakai makoro tapi ya ku ya aja nah dibaca ya lapak dong ya naro nak makada ukilala nagama yang khususia malaikat angkai pilih malaikat Jibril kalau itu betul-betul Pak padahal betul-betul ya jadi situ kan namo de acara masubuah aja tersalai masigi eko de napita tanah namo de acara masubuh onro ki masih sikiri nopi manu ena paki masu apa itu manu macala da de na kolok macce tu manu de no ni ko de na no malaika de no ni tu manu ko de na no malaika manu lai ya tanya manu biran manu biran tu lima kotok matalo manu lai jadi deno ni tu kira waktu no ni manu tetek 10 sik diliwa atau setengah nasi di moni tu moni silele ternyata itu mapa cekeng normal itu moni tu magina no nasaba manuru nabitah desa nama kada iya tu ko moni manu laye illau dokko apa mita tu malaikat nataliti di Yoko Amerika Pak Ero Amerika magalak memang mana misang rupa-rupa naga nataliti maka magi ya manu magamatan na manu ternyata ya rumatan na manu lensa na matan na manu naita anu maputewe ya kuidi tahu tidak bisa naita anu maputewe oh iya naronah kada naya malaikat cahaya putih naita memang to malaikat jadi ya komoni manu illau dongi na sanabita apa ukku itu itarima Pak dongangi kaya kawat tuno ni manu iya ko 1/2 malam yan na tumpai moto tema sampai tahajud pangka malaikat aku tuno khusus yang kedua melo subuh moni toto tate apa itu moni ni sitangana pamoni apa malaikat penjaga malam penjaga siang apa iya makoko itu ampai memalada tinro nanti ko subuhi memalada tinro nanti ko subuh mage nasaba 2 kelompok malaikat aku tu siruntu angkai malaikat penjaga malam angkati malaikat penjaga siang pada petugas na Pertamina iya ro jagawannya si bajaga soy siruntu iko elei sebelum rewa iya ro pajagawannya angka memang di pajaga soy maku mati malaikat jadi dia tu nang kanalo balino ina tulinon roha malaikat iya ro jaga eko waniwi no iko rewengi iya ro jaga eko asoy iya sebelum subuh nano siruntu niko subuh dia na tu ampai maka dia ro sampai ja subuh na saksikan malaikat nasaksikan malaikat nasaba 2 kelompok malaikat ya na tu ampai makanya tu masih dak ko subuh apa 2 kelompok malaikat milodon aja mo na mega Pak namo dosa bumi mo dosa bumi apa ni lodong malaikat ternyata jitu ganna imon ri pinamay ka tapi ya tidak tahu kasih si asidak kaki eko ya aja tak ada sogi Pak asidak kade itu lekali pas sidakan atau kasih si Pak ya kong kata kasih si 10 sabudi na nasumbangan 5 sabuna 50 tu persesak orang-orang na nasumbangan tu negara misal nang kata ko si ratu juta di no kubangi ang kata tahu kasih si 10 misabudi na perikanto di kagad di no kubangi na layaro di na 10 sabu 5 sabuna sumbangan ko masigi berarti 50% warna parana na sumbangan 50% dina
Ya roto sogi onang kay di na si ratu juta ko bang na 54 juta mas sumbangan apa di pendapat sumbangan to kasi sila. Jaja mo cigo iko to sogi baka na may kasumbangan ko cek dek mo pa ya tu. Ya mulai kali to ko sogi kasi si. Yan na tinakal na bita asumba me manoriwat ko macipimo. Na sa mamaga de na mulai kali ko sogi no. Apa ko to kasi si na sa plum sa budi na saya laman bawa ni. Ya to itu. Ya ko tahu sogi na si miliar di na nakadalaman na bawa ni bakaso ko na. Pari ko na mapat diisi. Apa makna wes. Dia tu miliar tapi dia ko nilai makanya tu sakai mapersen. Dia nakada nabita 200 sa bude makna ni 2,5%. Si 100 juta di tak sakat na 2,5% ni. Si di miliar di tak sakat na 2,5% to mi. Yan na to ang pitaw kasi si ko sa plus sa budina. Ya ko nak bereng 5 sabu berarti 50% nak bereng. Ya ko gataw sogi na meloto mak bereng 50% na si 100 juta di na bereng 50 juta. Papat di sini. Makiro jadi pe makadaka salama kasih siki asumba meman ni. Aja tatajan ya leta sogi pak denan tu le kali sumangat ako sogi ki. Yan to ampay pak makanya to ko to kasiyasi ilaw doon na to kasiyasi bataru may kaya kangka na ito yun to nang kataupan rita maka gabungkan kami ke dalam golongan orang-orang yang sedikit golongan orang-orang yang miskin magay nasa mega nilai na pasidakan atau kasiyasi na to sogi dito ka kakapataw sogi hukum sige tersinggung kamay pak itu ko tahu sogi melo mematum itu singgu-singgu cedek komani oh ya jadi makaraki 5 sabu minas sumbaga yano iya si ratu sa bulau kala deta kala ikala apa 50% palay ko kataw 10 bisa budi na say bere ban itu jaban 10 meter sa bukoy na si ratu tu perse di na bere ini to soge ko si ratu juta di talawana ni tala ya si ratu juta tabawa tame masige na pawat di pada mi di patakala he jadi itu apa makan aja tapi ciga ini to soge makan me ka bere iya ko takali si bawai kan na waram parata dana si aga tu menjadi salama miskin tak asida kaki tapi mega to kasih si maka cigap na sudah bita to kasih si maborro na cakala na pangala taala pa 10 tu tau dene ita ko pangala taala ko sinumon riak bokori kega tau malolo na makuttu tau matoa na malampi na wanawa mega to mato malampi na wanawa matoni na to limagan ro kasi dara kumana we urusnya tu ngamu de na mo pa na mo loko dara dito na mo dara de to liya mo pa to magan ya no kumagan ya no ko ay to ngolo amat yang mo na manaway he anto liman na manawen tiya sa tomato malampi na manawa na mo po na nanuman na to magan ya ro po ko aga na runan re kindo ni ro lato ke mana ka to liya ro na manaway ale mo na ay na si po ngalata lo taw makiro to lima lampi na manaway. Kemudian ay makunray na makurasiri. Yan na siya po ng Allah Ta'ala. Yamana na patito iye. Ito kilo padula yamana na ro. Na siya mana po niya. Ito pandrita na mango. Ulama na mango. Umilumanak murusi agagah. Ang kasiyano alina si tamang kacede-cede kasi alina tamang kasi agagapula alina si murusi. Pokok na nakataniman iya bahaya sini na organisasi alin naman na makatani sini na jaman-jaman alin naman may murso inamuja ro pangurusok masigi alin na to bandahar alin na to sekretaris alin na to katua alin na to pambaguna alin na to kapalatukan alin na manang ang kamito tau mako to pa kamito to pangurusok masigi madupa ang kagoncing Inggris goncing Inggris panitia goncing Inggris kaya sakali na mapajala dinamo alin na mapel alin na mapatulang alin na mapajala kasi alin na to bag alin na to kamal alin na to yan chajiman goncing Inggris ya to teka minalin kita alin naman na may murusui pangada aparang alin na to loto ko palapora alin na to goncing Inggris ya to ba goncing Inggris ya to ilayu puro panibar rajan na ba ulay puta kumakai kemudian nangkataw tu panitia goncing pas cik di minisa na jama mapatula po bawa
Yan na mapatu radio tapos masola radio Yan na mas telami tapos salah-salah tapos story. Jadi cini macam mana? Ni mapatula aku bibawa si dapat dia selesai. Kata panitia maka tu angkato tu panitia goncipokah. Gaya saya suruh patula pun saya tahu kada kontak. Suruh patura dia nasa bisa masola gitu patu. Tiga tapi tama panitia. Kata tu panitia kedua yang kasih tahu ya ko pembantu panitia teh si bapak pembubaran. Gitu. Padu patu jadi itu tahu lino ya Pak. Aja mau kotomala pengurus upata manamian ketukung ketuda maroro. Ini makutiha angkat tu tahu kututulis ya protes nah tapi dek tu je na protes maka mak dek pina pemandanak lana pura tirapat tenasu na petuli makai kebicaraan nah pada waktu na rapat dan memete kata tahu mak tu apa diisi dah taruh nah semakin nak koro makalilai dita makin apa kata angkat tu kutucia perubahan. Kung kagak kami bangun nasa ipakku bandur itu juga gunaan itu. Maka jadi memang dalam kehidupan ini mak dupa-dupa. Jadi itu apa ya makanaka itu tahu angkat tu tahu kasih nangga biasa nih kung ke masalah angkat tu tahu stres kung ke masalah. Apalagi kung masigi makoyo rusuai maka teh kapan nun. Jadi panitia masigi sabar aki. Kung kataw mana na amak ko bawa ni tangkaling makadaw mako asirupay pangiloran na kapaya ko pangiloran na jamae milo ya curi manang warna palangi masih kita pak ko to may mace masih kemakada pace putih atau makada cek kudara atau makada cek ridis apa padahal itu ina masigi na iya kenro itu ampai dia nak kada kepala pembangunan makadami ketua pembangunan. Dia nak kada kepala tu, pak aku makan dari kepala, pulukui ulunna, alina tentu kami macoba mitawe. Ya aku makan dari ketua, ya na tu si pulung ijo rapat, asli rapat pigau. Itu kan, maka tu teh kepala desa, dia nak kada ketua desa, apa pak desa tentu kami. Maka tu teh kepala tukak, dia nak kada ketua tukang. Kepala tukak tu apa punggawana pun enak guru nak kada pakui he. Ini gitu. Iyo maka apa teh ketua pembangunan manci kepala dega pokok na rapat teh na saja bawan nah iya pepatan tuh dan ya tu de main pasu tahu aku itu kan oke jadi Pak masjid itu adalah milik kita bersama tapi luar biasa Pak masjid kita ini kita bersyukur tahu-tahu saat berubah itu Pak makomiti itu masih Pak Yakode yang baru bapak detailai romba nang kamasigi tu limon robi makwa itu ini nanti yang baru bapak detailai romba Pak demeto apa aja tama dalek na masigi luar biasa masih kita terjagaiwi Pak berejana mak namanya apalagi pinggir jalan begini ya makanya jadi teripala itu ya masih dilalang ngupo kada aja nemu tari pala supaya ko lepang ite menyama maparkir auto di lepa makalu yo po ko di kapala na makanja ni ko makiro pak magi je pala ide to je nalawi bitet tau mi nalawa pala ya ko pa nga de na nalawi ko pala de nah itu yan to ampe ko BTE po itu bola BTE ni pala nang katatal lumeter layase na petari puka cana dito yan ko musirun to bali bola mo. Gitu. Tapi dia pasal nama pajak BTN bangunan tidak normal mak bali bola teh dan sisang gitu. Mak ati bali bola na selamat ya anu pada 50 lagi malasah itu ko BTN itu tanah ini garik maka dani ga boleh ra kada gisang yo poko maka dan kataw siapa asa jalalo nasan na tapau nomor na bana bola na apa na runtut jadi majati itu mundur ko BTN Pak ini sisa-sisa tahu itu jadi dia kan kasilaturahmi mana Pak Magi aja nang sini nabi tapi tengok utama mak mana pala mak katandre ilawato papalasti yolona mau minta ulah ada mana aku yitai itu tapi dia tu gak kokano dia tu gak korapan nih ada letak salo kemudian maka daka ona angka istimewa Pak termasuk ronak maka ada ajak terselai masih ko dia nama siang weh ini tetik ruai dewat jang oh baru sedang 6
Dia yang nyuruh jangan yo lo kita beni tetek rua jadi. Makani roka apa masih empai mega janna di. Paangka karisting pandai talau runtuk si runtuk kak natanai kak maka magi ro masigi na makala de gajanna. Dari yang kemasigi tali majanna. Katuy yolong katuy mundri. Gitu. Itu itu masigi pak makai gajang. Japak katok baka apa ye. Pak angkat toje itu pak katok maka tengah apa selesai. Kata lutai katulu-tulu deh pernah pajah. Japa cara mana ya taruh memang di malasi. Makanya waktu-waktu istimewa ajak tersalai masih ko dia pernah masih supaya malumu dalek kata urus dalam ilmu hikmah begitu. Jadi itu makoko apa mi kan kita langgar ini yang terakhir. Mi kan kita langgar ya ilmu hikmah dia je rona pahami. Maka dia nabi ya ko macalla imatan nasoi surumanan wija-wija tamu ilala boleh aja na culi seliwang itu tu itangak mo ko macalla imatan nasoi melolabu apa okko ditunron na jingi masuk niya nak mundri mako ko napa nya melabu matan nasoi napa ni masuk selfie samse gare setan. Yang kedua natengi nabi tay pakai kong kasope ina tu ampai nabi ta kong kasabo pakai na tapanajai. Ya tu siapa kok anak muda si banak darai magi anak sope sulara na. Sulara leki sabo utuna. Sope pana. Sope memang jadi li. Na padahal naten na bitay pakai no sope apa de na memang de cepak talinong. Oto pakai no sope. Niya nak darai mako ko anak pa niya sope agagay na pa din na puji na pakai. Dengar angkat to ketawa mata ka ciu-ciu sope ni tuna sulara na to dia mo paro na pake aja dia namanya madai cepak kalinong dia namanya madai ceng itu masuk di kalam hikmah itu termasuk itu kota mandre dia nama di maliwangnya tu lima layuro angka balik kong kamanu okore pada skapatore lima na maliwa mako kata tau mandre mako tu deh iya magay nasaba iya ko maliwang mako maka da murus padalik mo na po di mululungan tapi ako kuyolo mo muala tawe murusuka ko dali jadi itu untuk ampai itu matota dulu peribaki kung katamun na apa ba dingi putar jadi na natik kalima kapo to buh maka bila lima na pada bekoy makun ray itu kumak jallo iya tetu pakai pak jallo na indo di mana mi suruh pakai majakai nyawana na jallo iya nak nasi betu tu loko atina mancaji pak dong pak itu makun ray betu tu pak dong na digalau yo porone mandari mo tasak kesaka itu makun ray pai mak jallo indo di mana make ada tu indo di mana na pakai manre makun ray dia na buka timun na ko make itu tu sumpan na milalok dia nak kedo ya timuhe ya supaya butimparu ilakai na materu ya pak itu timun na ro makun raya se eko na tutu mu ko manre na mo timur yawana rapat to makiro masuk na yang kapo tu makun re manre macam apa wah dia nak itu jadi itu ilmu hikmah makanya maginya sen ilmu hikmah ya na tu nalarangan na makadami pemali dia nak kada haram. Jadi aku maka dia pemali berarti larangan ilmu hikmah. Maka dia aku mau pigau dia mau madosa cuma napangaruhi kehidupanmu. Ya na to nak kada pemali sandre ko do pintu ang kami to kita ni Imam Sarnuji. Magay nakunri dale ya lulu kangani pakewe nakunri dale. Itu ilmu hikmah. Kami tu ulama na khusus makir termasuk Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ina to ampai to matata dulu kapapemalinya. Itu dia buat di masarikuan ni ang kami betul nak guru angka umat baca mana mak baca mana napo lulu ngamak dia mana naja satu motor dulu nampara maka ada pemali ni pasti luta itu jadi itu dia nama rigaga demi nanu itu pandita nalemi maka ini larangannya bukan haram tapi disebut pamali ya kupiki larangannya haram atau dimakruhkan kalau bertolak belakang istilahnya si belikan sunnah. Jadi ajak nama gampang nih pakai kalimat bid'ah kita pakai kalimat makruh atau haram apa aku makan lagi bid'ah capak na neraka aku makan dari makruh dia datang neraka
Jadi ko makadaya ko tami masigi aja atau kata pala yolo sunnah ya ko aja biota makruh asalnya. Apa si balikan na tu sunnah pak makruh. Meki manre na lima abiota tapake manre makruh itu. Sebab sunnahnya tangan kanan. Jadi si balikan na tu sunnah pak makruh. Meki matinro de tak jenne makruh ya tu apa sunnah nak jenne ki jolo. Meloki berhubungan ajenne ki jolo. Mega apa to mak buta taruh. Mak bila melomi itu ya tu ampai berhubungan itu natur agama itu natengi nabi itu sebelum berwudu maka berwudu sebaiknya tapi jadi kude tak jenne maka roh pak sunnahnya berwudu meki matoba jenne supaya kan hukui laga kota kalewe dalam keadaan suci itu cuma ya ko wanita halangan haid ya teto si mak jenne karena ibadah wudu adalah ibadah sedangkan orang haid itu tidak bisa pakai. Jadi di makunre ko halangan ni aja tak jenne melomatin ro mak jenne aja pi halangan tak jenne karena berwudu itu bersuci ning tahu halangannya dan memang pacik makiro jadi pak kata tu makunre nasah tu mak jenne benar aja dimakruhkan mendekati haram kalau Imam Syafi'i bahkan ada pendapat lain mengatakan haram joko ni dalam keadaan junub dan mereka magi ni suruh ki mak jenne ko to melo berhubungan cakarudu kamai bayineta na berhubungan ni na tako monrodara mateng tu mak bicara bija-bija pitu tau dale ko mak bicara malam-malam matu buku-buku na tu lemak-lemak mana ngalena dia nama kanjak pertumbuhan tulan nareko tau cakarudu berhubungan ya nang kana anak pitu tau ni na tu lima kadami amma apa lanro cakarudu ya tu iya na tu jadi iya na tu nak hati-hati tapi itu matoy kak dia nah anak maloloy mani jadi ya ro itu aja neki itu na tu na mega wito ko kitab hikmah pak desa ro guru-guru oh yang kemana nih anak pemelemi cakarudu ka yung berhubungan na sabak mita tu na pemak bicara wijammu yang kedua mutaddu ibainemu berhubungan pas berhubungan langsung matinro tamak jenne tamaga ukun itu nama dari mati lelempet tangan anak maliwasangin atau berhubungan palasang anak Thomas solak dak bantai itu jadi makanjak itu pakai ada angin itu jadi sampai makada aja na sambara menre pakanjaki itu mangoto lagi tena tahu cakaru du menre menari tanya pintu nola apalagi kok berhubungan jadi kemana tuh ya tuh sampai banyak termasuk imangnya itu imangnya pak itu imangnya yaling keistimewaan milodong ngisak na kampung yang payasan imang ilodong jadi imangnya aja nak tulido sendiri aja tulini pada ruka Allahumma ajirna itu ro ilodong ngisa na kampung aja nih ya bahadere mak bere jamak cek dek lah dan itu ko bere jamak mbak ilodong mana ngisa na kampung kita baca Allahumma ajirna tapacu mana aja takal Allahumma ajirni pangkat tu imam makadanya Allahumma ajirni alina ba meta masuruga imakun ru itu itu apa angka mana tu tomatohi Allahumma ajirna ya pekutannya mak mutata tilodong Allahumma ajirna indo ta ambo ta sila surat ta makanya jangan pakai Allahumma ajirni pakai Allahumma ajirna nah sebab angka dalilnya ku ampusakum wa ahlikum nara jagai alimu sibak keluargamu dari api neraka nah itu Allahumma ajirna maka dia neraka purang nabi ta ya kuna baca mu ummakmu Muhammad katalu atau kepitu iya tutu ipintuk kuna dena tamah yang katu palacak na pintu na neraka jadi makanya neraka ya kumu na baca lau tutup pintu kuna dena tamah itu ampai makun rutongang iko deta tamah suruga itu nang kana pak doang terutama pak bange pak kamu gigi pak bange ko alhamdulillah de gacau ega palana pak bange angka hadis dalam riwayat Al Hakim maka dia tu kok bangi teh sini ne romang kalingengi baik ya anu marako anu marica itu yang beristighfar di hadapan Allah memohonkan ampun orang yang azan tu barakat na pak bange pak yaitu ampai yolo itu tama suruga pak bange itu madik cau to patu lampi alon ko hadesa jadi matan ratu pak bange dik cau lampi alon napa ni angkon ron ako suruga ilalam matanre nonroy magi na matanre pak bange na sabak diga pak batar lamba dia tu ga pak bapur pi batay nangkah yo po imang ya madari may pika matay nang kalolo itu yun na tu ampay mata jawat tu jadi di pak bange luar biasa
Barakah lupa ya tu bangi, dan itu yang paling banyak mendoakan gitu muazzin. Jadi syukur ki pak jama-jama maret gitu tu bang. Ya tu sampai ku masih ge pak, makanya aku megai-gai pak bang agar italu supaya megai tu tam surga. Tu jadi iya agar italu jadi menyambat tu nyawan. Angka bola aku surga. Iya. Pak di toga pak di nasam pajak ni. Jadi gagah. Napa ni ko salay ban na dito na to manoko. Itu ampai ya kui masalah puah tanpa makanan. Itu ko pak masalah makanan. Lesi. Gitu. Jadi menyamang itu bagi ni manca jimang. Kini wa dingipili pak lebih rami manci pak bagi ni manca jimang. Tapi ya ko taman ni masigi penutup taman ni masigi memakmurkan masjid insyaallah jamin. Apalagi ko masumbang luar biasa. Tapi namo din along ko malaw masigi ko masumbang pak. Engkau bola aku surga. Aja tak kada. Dia nak kena sempaja yanu. Kau tahu dia nak sempaja na tu 5 sumba mo ko masigi pak engkau bola aku surga. Namo dia nak sempaja. Dia mina tamah. Ya kibuara mi bola. Sak bara ko pak deka gonci na mo bola. Ya. Jadi pasang ni jaga persilaturahmi aja na tu si salah-salah. Tetap hanya karena perbedaan pendapat kadang kita. Itu siap bukorang aja. Apalagi caleg macawek pak aja na pada tapite ni caleg ta makanja. Ki kata sama kanja tapite ni. Aja na tapasa tamakar majaya anu aja. Tapite makanja. Apa ya tu kutong kamakar majaya makanja ya pak beluk sampu mi tu. Iya. Pak itu sita we de mana dia tu dah suku tapite tapi aja tu sina melo pi waja na pite. Kami kata tu caleg tu 5 bere ni gola kasih 5 bere ni agah. Aja kongkat nalingi tapon abani kada bawani to kasi aja na moleng kamu ya gola kasihku. Pak ya ko tanri itu tapi dia tambah dosa tu dia nama dosa maka maki kong kau caleg masuk nama siratu sabu 200 sabu si di juta nak bere dia nama dosa ko talai dia nama dosa itu tomak bere dia tu nama dosa tama miranakah kama kadami hadis saya arasi wal murtasi pinar atau isogo si batau masogo pada pada tamaranakah dia nama dosa pak ko madosa wa ditoba ya ko naraka de gatoba tapi naraka pa bisay makir. Jadi di bani kong kami kita menerana magampang alabani kong kabawangi. Jadi itu cale isitongan na nantarakan ni guncita meranaka ko nabawangi lipa. Nandito je nang kabuita cale bawa lipa soli. Lipa sempo tomi. Anape kata lipa kinakiki. Do pokok ni HBS nabawangi. Wah, menyamas. Iya, jadi dia gatong kak ni tu pak capu bawah matu. Iya. Pada termasuk tim sukses ya Pak dia itu gat jadi jama-jama ngukulino makan jalan Pak sukses makaru tim sukses Pak namui kalah punggawana sukses toh Pak tetang katawan tapi dia tu gak kok ya kong ketersinggung memang akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.